The one it goes if really. Somebody say little bello short go on this person. And this sneeze have go. They put it up bikanga go there, they put all the kosha de tapura tota kagi baka uma joseleng. Dat weet de Israëlieten zijn van de Bijbel. Want als ik je dit vraag, met wie is dit allemaal gebeurd? Welkom mensen. Onze voorouders toch? Of je wist dat niet? Je weet dat niet? Onze voorouders, vanaf derde klas kreeg je dit op school. Onze voorouders, slavernij. Waarom? Omdat toen we een wet fukado. Hoe lees dat niet? Weet je dat wat je aan hebt dat het Bijbels is? Die vragen zal je kleren. Weet je dat het Bijbels is? Jij kan wel goed staan. Je sabi dat je schrijven in je Bijbel, of als je wil, dit zijn je ikoos. Totaal je dat, je dat. Je kan niet dat. Oké. Dus dan niet die way je pang niet dit op. Je sabi dat je schrijven in je Bijbel, dat je zo om sama je die niet kan doen, moest je ja, we sabi, hoe lees je die even. Maar zo is er een verschil. Je hoe staat op? Abuku voor nummer 15 vers 38. Piki dem piki voor Israël. Piki dem piki voor Israël. En tegen dem voor meki wan zoom. Na dat kaba pisi voor dem krosi. Wan zoom na franya. Oya, na franya ya. Na sandi pot na pang. Lees je? Dem nanga ala dem bakate piki. En dem sa poti wan strepi voor blauw na dat kaba pisi. Na sanje man ke na wan fina blauw strip ya. Na kaba pisi am janga wan blauw strip. Hoe sa? Hoe sa je dit? En als de leki was strepi voor denki. Te uluku na hem voor memre voor ala den wet voor masra. Dus te uluku neng, dan denk je dat je hola wet voor gado. Je verstaan? Ja, we saben zijn dit ook. Dus je hebt modo je willen. Dus dat was zo je nou dat je weet zo aan zijn. Je denkt de wet voor gado. Dat we leli want of de wet voor gado no. Je mali tampo ya. Je van een vrouw moest weer. 1 Timotheus. No, Deuteronomium. Abuku voor Deuteronomium 22 vers 5. Wa uma no musu weri crossi, disi de man suma crossi. Sa Bijbel tak. Oma, amu weli kosi, ina manenge kosi. So kosi na manenge kosi. Alchemy. Buku. Ya toch? Wan buku ana ke uma sama. Yo amam. Asa gon tapele litide. Ai ka wi wan bela shot. No. Manenge sa ni jape. Wisi vai kote ko satu. Manenge kosi jape. Gado taki amafuwe desi. En wan man, no sa weri crossi disi de fu uma. So wan ukto amana makwel japo, ukto na kote. Gusta na wet fukado. Desi. Ala suma disi de so, de du so, de takru ki masra yugado. Ala de sama je do asande, de takwa nya ay fukado. So ta kado no man lobi de sama de. Gusta. Dus go tapu sama nam polita kado lobi a wis fayeli bi. No, kado o ati boy tapu de no dusa ataki. Gusta to. Kona 1 Timotheus. Abuku voor 1 Timotheus 2 vers 9. So schreef dem uma, musu weri crossi disi no sori dem skin. So de uma sama, de weli kosi di na sori de siki. Je verstaan hij de? Want die weli zo toch. De man nou lobby. De man gewoon voor de los toe naar je. Maar kan dat de man voor de mensen staan, want daar moet je ook iemand. En de los toe de man ook gewoon, dat die weet, de kosi staat de man los toe. De vrouw staat de man los toe, zo de weet toch. Je verstaan? Dus voor beschermen is even, die weken van Bijbel tak. That's right. Je verstaan? Lees. So schreef dem uma, musu weri crossi disi no sori dem skin. Nanga sakafasi. Nanga sakafasi. Want die deed, de safo itanga die dem sakade save. De lobby probleem, de lobby attack. De no masakade save. Maar Bijbel het nanga sakafasi. De molia wet fukadu. Ide pem de visa. Dus no, de was zo isa man you volgens de Bijbel. Is attack hey. Van de sama de moeli koos. Jim zei Israël. Abuku voor Deuteronomium 28 vers 1. En als dat passa zo, dat hij heeft je archivin fin na dat stem voor masra yugado, voor si en voor do ala hem commanderi die simi commanderi utide, dan masra yugado sa se diu hey, dat tapu ala volko voor grond tapu. Is na gado eta kyanga de gansa ma. Dat if he alikimi, wala de wet voor me de commanderi na mo kopia hey.
In vers 15 nu. Vers 15. Maar ça passa zo. Dat hij even no arki na dat stem voor Masra Yukado. Voor si en voor do ala hem commanderi. Nanga hem wet is mi commanderi jutide. Dan ala dem fluku. Sa kom na yu tapu en dem sa wini yu. Dus if you know aliki. Ala dem fluk sa wan fluk. Kunu. Sa kunu. Je verstaan toch? Dus wan fluk aan wan bosan toch? Dis nou af de fluk. Dis nou af de fluk sa pasang au. Je verstaan? Dus ja saya pasang au tide de ka Joseph Jukanenge sa maka matawai. Die moet op de vloek. Vers 37. Vers 37. Aha. En you, sa de was krekisani, nang wa gersitori, nang wa odo, na midrifu ala de volku, pe masasa cha yugo. Zie? Yo de was krekisani wa ger story. No sa de mota. De smaya bad bitch. Samaya fa ide. De smaya na arubanya. Je verstaan toch? Je man ook kai prinses mo. Na de nede de mauki. Je verstaan? Lees 48 nu. Vers 48. Weet dan. You sa dini you fianti, disi masra sa seni against you. Na ini angritem. Na nga drei watra. Na ini soso skin. En na mankeri fu alasani. Dus no de. You eke volk. Alasani dia van odu. A de ka volk yoko. You want san funya. Aba kama yoko bayin of a de ka volk. The one kosi really. Somebody say little bello short go on this pasan. This sneeze have go. De poti de pobika nga go de poti ala de kosha de tapura to ataka di baka o majo seleng. Wani boka wet fugadu. That's right. Zolang we boka wet fugadu, ajo ja tapu, na uja undo. You understand? Ade ko selengi bu chip. Ye boka wet fugadu namo. Lazy. En as a poti wa isri woko sani lon tu neki. Teleki abe sa figi yu puru. Uko ya ife anti o dudu shangai. O poti wa isi woko sanya neki. Te ta figi pu na wataki no sa mo sa mayo. E yo duno sa ataki. Que tem que ser uma pouca aí também, porque de freezer. Já que o tempo não dá, né? Igual mo, hasta que aí a minha yon, Laura copy crow. Já tem uma doanga, a faço eu ver aqui, a de uma pochuso. Já tem uma figa fustan fu puta com a de pequeno Israel. E fustan, sa eu leis já de fluk já, a de pequeno Israel a passar. O leis que sa anem Israel o ambati que não, que sa a força que ele tá. Possível igual cativo suma yubede. Fui dar igual para cá. Gaduan takum dai go baka. Please. Abuko buki na sa 32 vers 28. En abe taki. You nem no sa de Jacob Moro. Ma Israel. Ma Israel. Sama tak Israel. Because leki wa kono piking. Sama kono piking. Wa uma piking. Dina wa kono piking. Pai do kaya no. Da princess top. Princess. Ai me brava, Fabio. You are 5 minutes na bira, kung takabara, kung reason na para word of masara na mi brada, lukuya, natin ego. Adisi, nasapsanga uduno bante gigado oktuye. Ala de saja, tide de isa de na de mapotu inaris. Ona de masaptak de no arki gado, opote inaris su satra. Do lo sukumoni herte, do burkawet fugado. Satra sawe du tap satra. Dasi sukumoni chela. Isi, masang. Udray ko na wet fugado mi brada. Ya bakray. Lukuya, susa umas may ko arkitide. No man ngira no take depressi. No man ngira no take depressi. No black man no take depressi ta kom kolera wet fugado. Ya bakray. Daarom de umas may propos lady tide de ta brada. No man no opos na puta e kom kote ka wotu fugado. Ya bakray. Kung kaya ka society, kung kaya ka block poetang, kung kaya ka beauty poetang. Altijd na de umas ma mustek fesi. En dat ne uroko. De man take depressi baka. Wana man ngere fos gado kari la woken ki de safunu. Maar if no man no opote ke president fa asa no kenki.
Fasa no kenki. Take you presi baka black man. That's right. Now you not the chief gado. Right up. You not the chief gado, my son. Hey, blood. Go, archive. Give a favor. 1 minute. 1 minute no more basi. Luku sa isa. Alama isa uru atento. Mate cresta so komba ka. Mate misref no uptake you. Blood, luku ya. Big man. So umas fay ko arka wortu. Pede man ngrede. Pede de kanka man ngrede de black man. Pede man de. De man wa kenki ina agro tapu. De man wa kenki na chanta pu po du bribanga bravo. Pede man ngrede. Pede black man de sa itak wo kenki sanjay ni wer. Wo kenki sani la tour. Ala de man ngre lomba ka moni fu sak fu lomba ka frauda ala ta fe na moni. Lei sabe. Abuku fuki na sa 32 vers 28. En abe taki, you nem no sa de Jacob Moro. Ma Israel, because like you are kono piking, you be abi krakti na gado. Na nga libi suma and you be winning. Zie, ze heeft dat geen prinses. Een prinses na iweli bela short missa. Een prinses na iweli buku. If I really want leggings even na ondo a galanga yaponja way. Amo yaponja way. Rusa? Listen. Abuku fu 2 Samuel 30 vers 18. En abe weri wan langa Japon, na nga furu kloru, isi de kono uma piking be weri. Zie, de kono uma piking. Abe we wan yapon na furu kloru. En abe do tine enkele. Maar die de mountain I me wang this that no. Te we do san di gadu. Gadu se fe abo model tak e. Ina if ya a wande. Tu sa? Maar if u tan li benya faso ele do de den you so do missa. Tu sa? Ide ka so mari wanga imititi de. Ano so mari wanga imiti. What is a nation? Nation is men leading by example.